बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसा ने पे झोंक टीवी वसेत दी आवाज़। और नाज़रीन ई टाइम में मौजूद हैं जनाब शराज खान साहब सर मौजूद है। असा इन्हां नाल गाल मुहाड़ करेसू और गाल मुहाड़ दा जेड़ा असा आगाज़ है वो अपने ई गाल तो स्टार्ट करेसू कि शराज भाई ई दफा ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार दा उर्स मुबारक ते इंतहाई पाबंदियां ला दी गई। क्या इनकी रीजन क्या है, इनकी वजह क्या है? क्योंकि अगर ते एसओपीस दा या कोरोना दा कोई खतरा है ते कोरोना दी वजह करके ते लाहौर दे जेड़ा जनाजा थी है उत्था कम से कम 3 लाख बंदा है, उत्था कोई कोरोना दा खतरा कह नहीं। अच्छा बाकी जेड़े सियासी एक्टिविटी है उत्था कोरोना दा कोई खतरा कह नहीं कि जिथा सारे हीरो दी गाल है, जिथा सारे शख्सियत दी गाल है कि जिन्हां दी वजह करके सराइकी वसेब दी एक सराइकी वसेब को एक शोहरत मिली, सराइकी वसेब को एक पहचान मिली, जिन्हां दा नाम ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा संग है। तो उन्होंने उर्स मुबारक को क्यों रोका गया, क्यों पाबंदियां ला दी गई, क्यों हुकूमत बुखलाड़ का शिकार थी गई है, हुकूमत मजबूर थी गई है सराइकी लोगों के कामयाबी को देखते हैं देख के दूसरे मौके थे क्या आखसो? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं झोंक टीवी तो कलंदरी साहब का शुक्रिया अदा करना ते इसे पैगाम दे नाल असाब कोट मिठन दी धरती दे परजांदे से कोट मिठन दी सोहनी धरती दे बाले से असा शदीद अल्फाज दी मुज़म्मत करेंदे से ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार हजार बार तो बहुमोटी शख्सियत सराइकी खिते दिए बहु बड़े सारे नामवर शायर भी हैं, सूफी भी हैं, उन्होंने बड़े मेहनत की अल्लाह दी राह ते जेड़ा सारी सराइकी खिते नाल ए पिछले कोई 30-35 साल तो जेड़ा सराइकी खिते को इग्नोर करेंदे पिन मेरी समझ तो बाला तारे पता नहीं इन्हें कुछ सराइकियां करें डर केड़ी शायद है। हालांकि सराइकी लोग ना किसी किस्म का कोई झगड़ालू ना लड़ाई झगड़े वाले अमन पसंद लोग हैं। सराइकी खिते दे लोग सराइकी अमन पसंद हाले तक इतनी बड़ी तहरीका सराइकिस्तान दियां थी चुके हैं। असाब पीपीडू सचोना तो इलेक्शन लड़े से पूरा मन इलेक्शन लड़े से समझ तो बाला तारे जेड़े लोग पूरा मन ते सराइकी खिते दी कोट मिठन दी ओ धरती पूरा मन लोकां दी धरती है, पूरा मन शहरी रांदे नु था किसी किस्म दी कोई एसओपीस ते अमल करें हुंदे बावजूद असा को जड़ा ना डिग्रेड किया वेंदे सारी समझ तो बाला तारे असा आला हुकाम कने अपील करे सू ए जेड़े उत्ते तख्त लाहौर वाले के साडी ए इस्तकलाल बंद करें। साडा जेड़ा ए मेला है चलो मेले दी इजाजत थी के एसओपीस के मुताबिक ना देवें, कम अज कम ख्वाजा गुलाम फरीद दी धरती ते इतने करोड़ों लखों मुसलमान आंदे उन्हां दी ज़ियारत वास्ते आंदे, कम अज कम उन्हें को इजाजत दी वने आ कि जेड़े लिमिटेड एसओपीस के तहत जेड़े ना वो उन्हें को कम अज कम उर्स दी इजाजत दी वने आ ते असा इनकी शदीद अल्फाज विच मुज़म्मत करेंदे से आला हुकाम को ते आला हुकाम तक पैगाम देवण चाहते से कि ए हुण असा को तुसा मजबूर करेंदे पेवे कि असा जेड़ा है ना हुण डंडा सोटा चाह गिनू सराइकी पूरा मन कौम है। अच्छा शराज खान साहब ये दसेसो कि सराइकी वसेब विच ढेर सारियां ऐसे लोग हैं जिन्हां दियां पार्टियां सराइकी हवाले दे नाल और उनदे विच सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी होवे, पाकिस्तान सराइकी पार्टी होवे या ढेर सारियां बड़ियां पार्टियां ने। तुसा क्या समझदे वे कि अगर मेले दे उत्ते पाबंदी लाई गई है तो आजी पार्टी ने ई मौके दे उत्ते केड़ा मतलब क्या उथा किरदार अदा कीता है? देखो जी असा सराइकी खिते दे मेन हब मुल्तान बनदे असा मुल्तान विच बह के बाकायदा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है वल अपना अखबारां च ही असा कोई अपने बयान वगैरह लवाए हैं ते शदीद अल्फाज विच मैं मेरे कायद राणे फराज ममून साहब ने शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है, असा भी मुज़म्मत की है। असा चाहते से कि सराइकी खिते दा इस्तिकलाल है ना जेड़ा हुकूम बंद किया बने। ए दसो शराज भाई खाली मुज़म्मता करन नाल क्या सारे मसले दा कोई हल है? जिवें ख्वाजा साहब दे उर्स ते मुबारक दे उत्ते उन्होंने 12-1300 पुलिस दी नफरी भेजी, क्या तुसा ए मुनासिब नहीं कि साकू चाहिदा है कि असा 15-15 20-30 लोग इकट्ठे थी के जहर पीर अड्डे के उत्ते वज के बेशक रोड ब्लॉक कर देवा हुकूमत को अपनी पावर शो करवावा? मेरे ख्याल के मुताबिक एक टेस्ट है सराइकियां वास्ते
یہ حکومت نے ایک ٹیسٹ کیتا ہے کہ آیا کہ اگر سرائکی ای میلے کو ای عرس کو کامیاب کروا گئے تو ول صوبہ گھن ویسے غالباً میری سوچ دے مطابق، لیکن اساں یقیناً طور تے اتھاں بالکل اساں اتھاں ناکام ثابت ہے سے اساں جتنے بھی سرائکی وسے وچ رہن والے لوگ اسے یا سرائکی جڑے سرائکی علاقے دے لوگ سیاست کریں وہ پی ٹی آئی دے لوگ ہوئے، وہ پیپل پارٹی دے لوگ ہوئے، وہ نواز گروپ دے لوگ ہوئے، وہ کہیں بھی مطلب پارٹی دے لوگ ہوئے، یقیناً انہاں لوگوں نے ساکو ناکام ثابت کیتا ہے۔ ساکو چاہیے کہ خواجہ غلام فرید سرکار ایک ایسی ہستی دا نام ہے جنہاں دا محبت ہمیشہ جنہاں محبت دا پیغام دیتا، جنہاں ہمیشہ ایسا بھائی چارہ دا پیغام دیتا، جتنا کوئی ایسی مذہبی حوالے دی بھی نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی ایسی گل ہوندی، اتھاں ہر مذہب دا بندہ آندا ہے، ہر فرقے دا بندہ آندا ہے۔ تے ای بارے وچ یقیناً تساں کیا آکھو؟ کلندری صاحب ایک تا ماشاءاللہ تعالیٰ اپنا نالج بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنی علم میں ترقی عطا فرماوے۔ کلندری صاحب تھوڑے سوال بالکل سارے سرائکیاں واسطے سوالیہ نشان ہے کہ جڑے ساری اپنی ثقافت دی سارے خطے دی گال آندی ہے نا تے سارے سرائکی اس طریقے نال نہیں نکلتے، ایندا ساکو رنج ہے۔ اسی چیز دی اساں فائٹ کرنے دی وجہ سے کہ کم از کم سارے سرائکی لوگ جڑے نا کم از کم اتنا چاہیے ہی کہ بیاہ کو نینا راجن پور وچ، کوٹ مٹھن وچ، فاضل پور وچ، زہر پیر وچ، رحیم یار خان وچ، جتھا جتھا پریس کلب ہن اتھا ون تے کم از کم احتجاج اپنا ریکارڈ کراوے نا تاکہ اعلیٰ حکام تک ساری اسلام آباد تک یہ آواز ونجے، ایوانہ تک آواز ونجے کہ سرائکی لوگ جاگ پہ اسا لوگ بیسک جڑے نا اسا پر امن لوگ اسے نا پر امن تھیمن دا سارے کنے ایو فائدہ چاہتے ہیں لوگ کہ او سمجھدن کہ اے بھیڑ بکری ہیں۔ دیکھو میری گال سنو، ساکو نکلنا چاہیے ہے، اسا نکل سو تا کل کو سارے مستقبل بالانا سیف تھی سے۔ اسا نکلتے ہی نہیں پہ، اسا گھر بیٹھیں سے صرف اسا فیس بک تے بس مذمت کار گندے سے یا ایک دوسرے کو آ کے مذمت کار گندے سے، ایک کوئی طریقہ کار کو نہیں۔ سارے اے سارے جتنے میں شہر آکے انہیں سارے احتجاجی مظاہرے تھی میں چاہیے ہیں تو لوگوں کو بیسنا چاہیے ہی کہ اسا زندہ قوم میں سے اسا اپنا حق گنن جاندے سے حالے تک اسا پورا من حق اندے کھڑے سے ساکو تو سب پورا من حق نہیں دینے پہ اسا اپنا سرائکی لوگ اتنے بھی بزدل یا اتنے کمزور کوئی نہیں کہ اپنا حق نہ گن سکیں، صرف اسا کو جڑے حضرت خواجہ غلام فرید دی تعلیمات ہیں نا پر امن تے شریفہ علی انہوں نے تعلیمات ہیں، انہوں نے آکے بھی بالکل پر امن طریقے نال اپنا حق گدا کرو۔ اسا تو انہوں نے پیروکار ایسے ساکو ہون تھوڑا جا آکے سوچنا چاہیے ہے کہ یار ساکو باہر نکل کے کم از کم مذمت تک کروں، ہر علاقے ہر شہر چساں 50-50 100 دا گروپ بنا کے کم از کم اپنے ایڈے وڈے سرائکی خطے دے وڈے شاعر صوفی بزرگ دے نا تے ایسا نہیں نکل سکتے تو والا سا کنا نکل سو۔ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی شراز بھائی۔ جی ناظرین، یقیناً تو یہ ثابت تھی گیا کہ پی ٹی آئی دی حکومت ناکام تھی چکی ہے۔ پی ٹی آئی دی حکومت سرائکی وسیب وچ بوکھراٹ دا شکار ہے۔ ہن انہاں کو سب تو بڑا جڑا خوف ہے، انہاں کو یہ خوف ہے کہ سرائکی زبان پوری دنیا دے اوپر اپنا راج کرے دی پئی، اور انشاءاللہ تعالی صدقہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایویں راج کرے دی راسی۔ اور اتو یہ ثابت تھی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی ناکامی نظر آندی پئی آئی۔ پی ٹی آئی انتہائی ناکام تھی ہے کہ انہوں نے باقی انہوں نے کچھ مطلب بس چارہ نہیں چلا، انہوں نے ایک صوفی دے، ایک اون عاشق رسول دے، ایک اون اولیاء اکرام دے، ایک اون ولی دے روزے دوتے پابندی لا دیتی ہے، بلکہ اتنے ایک بڑا ظلم کیتا گیا کہ پورے شہر کو سیل کر دیتا گیا۔ اور اس تو ایک بار پہلے شہر سیل آئی۔ اور سارے خواجہ غلام فرید صاحب جڑے سرائکستان پارٹی دے انہوں کو باقاعدہ انہوں نے بڑا گرفتاری کیتی ہے، ان کی شدید الفاظ ایسا مذمت ہی کریں دے سے۔ دیکھو نا ہن وہ خواجہ غلام فرید سرکار دے آل اولاد چن انہوں نے نال انتظامیہ زیادتی کرے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تے کوٹ مٹھن دے تے اس راجن پور دے زہر پیر دے چاچڑاں دے لوگاں واسطے سوالیہ نشان ہے کہ آپ نے پیران دی عزت ہی تساں نہیں بچین دے پہ، باہر نکل سو تو سارے پیران دی عزت بچ سے، جے انہاں دی عزت کو نہیں تو ساری عزت ہی کو نہیں۔ سارے واسطے تساں کیا نکلنے، اساں تواڈے واسطے نکل دے پے سے تے تساں لوگ ہمت کرو تے انشاءاللہ تعالی اساں سب لوگ تواڈے نال ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی جی شہراز بھائی۔ جی میں تساں گل کرتے پے خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب ہوراں دی تے خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب نال میرا ڈیلی رابطہ تھیندا رہیا۔ انہاں دا آکھنا ہے کہ پولیس نے
مطلب بندے کو مارا کٹا تے ہے لیکن مطلب ایسا کوئی ایسی کوئی گرفتاری عمل دے وچ نہیں آئی لیکن انہوں نے یہ آخیا کہ اساں تو 4 بندے کو اکٹھا کرا تھی وڈے سو لیکن ہن دیکھ سو کہ ہن مختلف جگہ تے باقی پارٹیاں دے جویں جلسے تھی دے پے اساں دیکھ سو کہ پی ٹی آئی کیویں انتظامات کرے دیے اور اتھا اساں دیکھ سو کہ وہ پروگرام یا وہ جلسے ناکام تھی سے لیکن اساں بالکل سکوں یہ چیز دا بڑا افسوس تھی ہے اور یقیناً میں کو ذاتی طور تے عثمان بزدار صاحب تے بڑا افسوس تھی ہے عمران خان صاحب تے بڑا افسوس تھی ہے کہ کم سے کم تسا سائیکی ہو اور او خواجہ غلام فرید سرکار دا تے ہمیشہ محبت اور عشق دا پیغام لیے ہمیشہ او پیغام انہوں نے دیتا ہے کہ ایک تھیمن دا پیغام دیتا ہے تے بزدار صاحب تواڈے کول اتنا ہی نہیں تھی سکا کہ تسا اپنے خطے دے وچ اپنے وسیب دے وچ ایک ولی دے روزے دا عرس دی ایس او پیز دا طریقہ دسو او دا ایک طریقہ کار ہو گیا لیکن یقیناً ساکو بڑا افسوس تھی ہے تے شراز بھی بہت مہربانی بہت شکریہ جی ناظرین تو سارے دے پہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو اپنا میزبان تو اپنا نوکر تو اپنا خادم رضوان حسین اور سارے نال موجود ہیں جناب سرائیکستان ڈیموکریٹ پارٹی دے عہدیدار ایک ماشاءاللہ خوبصورت شخصیت ہیں شراز خان صاحب اور وال ملسو ایک نوے پروگرام دے نال نوے مہمان دے نال اللہ حافظ اللہ نے